Gwenge mag Meru, Jotelo mawuok e kaunti ma Meru dwaro mondo piny owacho donjre wach bath lowo mar alap ndeke ma Mitrung'u ma giwacho ni oyaki ka koro gidwaro mondo mi oduok lobno. Jotelogo kamoting'o gavana ma Meru Kawira Mwangaza, jaod bura ma South Imenti Shadrack Mwiti wacho ni lobno maromo eka 140 oyaki gi johala moko kane gilose kar chung bura ma Imenti South kama ne jatend piny Kenya William Ruto oketo ayanga lab mar weche mbui. Jotelogo singo tiyo gi piny owacho mamalo. Hapa tuko na airstrip ya Mitogo ambaye ilikuwa na 340 acres. Wakati huu ya excellency tuko na eka 200 na hiyo lani hata ukiangalia ukiwa juu utaiona. Tunataka rehabilitation kama vile ya Migori au vile ya Garissa inafanywa, na sisi ita open area. Eka zetu ambazo ni 340 zimelala hapa. Na Mheshimiwa Rais, napenda usikie hii ya kwamba kwa hizo 340 acres ambazo zimelala hapa, kuna watu matajiri wameanza kuvamia kona. Kwa hivyo tunaomba urescue, utusaidie ndio waondoke waache hapa. Tupige fence yote ipimwe na surveyors, iwekwe fence. Kama kuna mtu atakamatwa wako ndani ya hiyo fence, kwanza atoe vitu yake sababu hiyo ni public land. Ramogi kamano kuom